Pozdrav agroumjetnici, evo malo novi vlog i da vidite kako kreće moj dan. Naravno dan kreće buđenjem, jutarnjom rutinom, ali nisam još baš takvi vlog majstor i ne izgledam baš kod Jason Statham. Pa evo, spuštamo se niz stepenice i palimo auto, zagrijavamo ga i čistimo led jer je bilo -6 ujutro. Naravno za to nam služi poljoprivredna iskaznica, bože moj. Ovdje lagano ulazim u selo, znači idem prema doma, idem prema hali. Evo tu vidite sada da sam došao. Naravno iduće na repertoaru nam je da upalimo traktor, da se zagrijava, a ja sam u međuvremenu idem presvući u radno i krećemo lagano na polje. Polje je udaljeno nekakvih 15 km, to su novi zakupi pa je malo dalje nego uobičajeno. I krećemo lagano. Naravno morali smo stati na jedan topli čaj i kupili smo sendvič, a onda laganica krenula. Pozdrav agroumjetnici, nakon dugo vremena. Ovo sad kaj ste vidjeli, to je bio uvod u moj dan i nastavak oranja. A ovo trenutno sad kaj radim su krvi suze Majke Božje. Oranje nas baš ne voli ove godine, odnosno kiša. Nažalost. Pada li ga pada. Ne znam kak je kod vas, ali kod mene do sad sam nekakvih pola oranja, 30-ak jutara napravio, odnosno sad danas bude i više, 40-ak i više. I nije bilo idealno, ali je išlo onak solidno, ne? A ovo danas podrivano strnište ne idealno. Ovo su novi zakupi, pa ne znam kak je orano prethodnih godina. Zemlje bi trebale biti neke srednje i teške do lagane, no međutim eto, katastrofa. U smislu, rano je bio minus, međutim da, kratko je to trajalo i nije to baš nešto pomagalo. I sad s obzirom da opet u srijedu javljaju kišu, nastavio sam s oranjem, ali ja ni sam ne znam je li to dobro, je li to ne valja. Mislim, nije da to loše spada, dobro, okej, ne žalim se, ali ima tih nekih depresija koje onak najviše muče ovako solidno. Ali ove godine je konstantno, znači pod blokadom sam napravio od 40-30 jutra sam pod blokadom napravio, tako da nemam pojma fakat. To
mislim ovi koji nisu popratili ili ne znaju, koji ne znaju, koji nisu popratili, znači Vogel je prodan, došao na Amazon, praktički ista stvar, samo Vario i XMS je model, znači sve manje više isto osim tipa daske i ogrtnice vještača na ovom plugu. Naravno Vario, to sam se pomenuo, bilo bi glupo sad kupiti običnog. Zadovoljan kak radi, da nisam ni sumnjao u nešto nekako se pokušao odmaknut malo od Vogela, odnosno Amazona, sada ne, ali neki Pottinger je meni nekakva želja, tiha patnja. No ovaj mi je letio onako ispod ruke, kako bi se reklo, pa ne daje mi se, baš nije mi se dalo baš puno novaca. Mislim puno, šta znači puno, nekak mi je ne znam, tipa oko 25.000 eura za plug trenutno malo onak glupo. Nažalost, svaki bolji plug košta toliko novi. Zašto toliko cijena puhanja, fakat ne znam. Svi znamo kakva je ova godina bila s ratarstvom. Pušim grožđu, ali totalni, znači do grla su mi ga utefterili. Tako da ne, ide pomale. Ne znam kak je kod vas. Ali ja čekam da se ova godina završi. Još imamo malo pranja. Pšenicu smo poprskali sa herbicidom. Prskalica je pospremljena, to mi je bilo bitno. Zbog minusa. Prošle godine sam najebao, stavio sam u hali i sve to super, ja ispracam sve, ali izbilo čepove. Tako da, nemojte biti ko ja. I kupujte tekućinu za prskalicu ili antifriz ili stakloper ili već kad god želite. Ima posebni tekućina, ja sam ga kupil. Tako da čuvajte to. I eto, taj dio je gotov, ja se nadam, znači mislim da mi bude ostalo još nekakvih pa ne znam, mislim da nekakvih 18-20 litara cca. Pola od toga mi je pod vodom sigurno, to je malo muči, tako da ne znam kad ćemo to. I duhanik je gore, sad probat ćemo opciju, s obzirom da sam uvijek to izmočirao i stanjurao, ne da je nužno potrebno istanjurati, ali mi je to nekak draže zbog sadnje iduću godinu. No međutim, ova godina je tak, ne da mi se blatariti po zemlji toliko i ovak bude katastrofa. I ne volim to, ali očito budem morao. Budem probao malo čer naprijed i onda direkt orat. Pa me baš zanima jel to bude funkcioniralo, ne? Sad sam se sjetio da sam zaboravio napraviti, dobro. Prešatam brzinu. Idući probat ćemo to napraviti. Idući probat da sad nastavim. Da, nisam znanil. Na traktoru je sad izvađen DPF. Iskreno jedan su čega da to napravim. To je napravljeno zapravo malo se,
to se malo požurilo zato jer aktuator na turbini mi je vrisnuo i onda smo to mijenjali i odmah smo izvadili DPF i puno sam nekak sretniji zbog toga. Ne znam kako je to kod vas, ali mene je taj dio živcirao na traktoru. Nije mi stvario, nije mi stvarao problem, ali me je živcirao. A sad imamo i mali zvuk na njemu. Ne znam vidjeti kako iza mene izgleda na mobitelu, kako snima. Ali da, u principu zadovoljan sam, ali tu još imam, ovo mi je sad novi zakup, imam nekakvih to sam uzeo dalje od sela, malo inače nisam baš to radio, nekakvih 15 km i više, 15 ajde. Pa mi se ne da onda ostavljati, glupo mi je ostavljati za dalje. A sad je drž ne da. Biti ili ne biti, nema druge. Da, evo, kao što vidite, stalno nešto. Stalno draplje, vrti. Znači, učinak i potrošnja 0 bodova. A evo, s obzirom sad mi se pojavio novi problem, baš vidim kazaljku, kazaljka mi je na 0, tako da to je to. S obzirom da treba imati traktor 455 litara rezervoara, treba bi, iskreno ne znam, po negativu piše da je 455 litara, dok je uvijek na rezervi jedan točno 350. Mi se toplo nada da imam još tih 100 litara dosta. No, međutim, baš ne znam da to bude tako. Možda je vrijeme da isprobamo i da se sjebemo. Vidit ćemo. Glavno. Potrošnja nam se vrti oko 28, 30, 33 litre, ovisi o zemlji i o brzini u kojoj je. Evo, to ide sad 32, dok vrti ovako, znači na 1850 obrtaja ore. Brzina je B3 6.8, pokušao sam B4, tam je prebrza malo za to. Moram staviti u A, onda obično voljem A7, to mi je nekih 7 na sat, 7,5, ovisno koliko obrtaja stavim. Voljem to 1800-1900 obrtaja. Joj, dragi Bože. Ništa ovo nije dobro. Da. Gume su mi zadnje na 40-50%. I vidim da nisu baš za ove uvjete. Nadam će bi to promijenim. Pa ne znam sam. Super su zdrave, super su sve. Prednje se zamijenio, ne znam uopće da zamijenim onda i zadnje. Nisam pametan.
Ajde da vidimo sada. Mislim da sad ide malo bolje. Malo sa suza nekih možda 5 do 10 cm zahvat i stavio u A7. Mislim da je malo to bolje. Evo da vidite kako to izgleda. Super izgleda na kraju, samo što bi se rekao, u muci se poznaju junaci. Pa nadajmo se da je tako. To kod mene za sad ljudi. Javljajte mi kako je kod vas. Postavite pitanja, lajkajte, šerajte. Znam da me nije bilo dugo, naravno. Puno ljudi mi piše daj neki video. Evo, ovo je prvi nakon dugo vremena, a imamo u planu već dvorište tur. To me isto neko pita, već to je par ljudi i onda to će biti sada u narednim danima. I bilo je dosta noviteta u zadnjih godinu, dvije. Znate sami koji su popratili na ostalim mrežama, a nisam baš posebno posnimao o ničemu. Tako da vidimo se tada. A ja idem završiti ovaj dan i završiti ovu njivu. I kak bude. Ekipica, pozdrav! U Lidlu potraži proizvode po super povoljnim cijenama. Od ponedjeljka 4. do nedjelje 10. prosinca. Svježe juneće mljeveno meso 2,65 €. Svijetli pan 8 komada 7,79 €. Vlažne maramice 89 centi. I ABT svježi klep